Dobar dan i dobrodošli u novu 10. epizodu podcasta Iza zastora. Ako niste do sada, zapratite nas na YouTube kanalu i drugim podcast platformama. Ovaj podcast izlazi u sklopu portala Mali Veliki, tako da nas na društvenim mrežama možete pronaći pod nadimkom mali-veliki.eu. Danas je s nama Marija Augustinović. Marija, dobro nam došla. Pozdrav, Dinko. Marija nam dolazi iz zanimljive grane marketinga, organizacije evenata i aktivnosti za timove. Možda je bolje reći da se radi o industriji na granici između turizma i samog marketinga. Službeno naziv bi bio MICE industrija, a kasnije ćemo malo bolje pojasniti šta taj akronim znači. Skupa sa partnericom, Marinom Antonijom Premec, čini dinamični duo Wanderlust Event agencije, koja već dugi niz godina djeluje na našem tržištu, rade sa lokalnim, globalnim klijentima. Mislim da smo rekli da radite čak više od 10 godina, ali tako? Ovo ljeto će biti 10. rođendan, tako da je super što je ovo 10. emisija. Sve se nekako poklopilo i kao što sam ti rekla malo prije dok smo bili off the record, zbilja izvlačiš iz mene da izađem iz nekih svojih okvira i sigurne zone, jer inače ne radim ovo, ali s tobom i Teom uvijek nekako izađem iz toga, tako da jako mi je drago što sam danas ovdje. Hvala ti. Hvala što si odlučila s nama podijeliti neka svoja iskustva i možda pomoći nekim novim malim poduzetnicima koje interesira ova grana marketinga. Znam da je jako je zanimljiva, jako je uzbudljiva, meni iskreno vrlo draga grana, zato što dolaziš u kontakt sa jako puno ljudi i dinamično je, živo je, tako da nadam se da ćemo nekog inspirirati. Ja se isto nadam. Vidjet ćemo. Možda se nam se neko javi i kaže da je zbog nas pokrenuo svoju agenciju. Ok, za početak, daj nam kratki uvod, ispričaj nam malo više o Wanderlust Events agenciji. Svaki put zaboravim ovaj dio Events. Kako je nastala? Kad ste krenuli? Kako funkcionira agencija? Pa evo, kao što sam rekla, sad će biti 10 godina već i meni je to zbilja nepojmljivo. Marina i ja smo se upoznale dok smo radile u jednoj bivšoj agenciji i nekako baš je bilo jako prirodno, kliknule smo i jedan dan smo odlučile, rekla je ajmo probati same. Bilo je onako bez razmišljenja, nismo imali nikakvu ni strategiju, ni viziju, misiju, ništa. Znam da se to tako ne radi, ali mi nismo imali ništa i samo smo krenule. Znači, pa evo, nama se pokazalo kao zbilja dobro. Dakle, mi smo mala butik agencija i dalje smo samo nas dvije. U zadnje vrijeme su mi svi rekli da moram početi naglašavati ovo butik, zato što ima smisla, jer zbilja mislim i po svemu što smo čule da se razlikujemo od drugih većih, jer načinom na koji zapravo radimo i na koji funkcioniramo, zbilja se trudimo da mislimo na svaki najsitniji detalj i naš pristup prema klijentima je malo možda drugačiji i to se na neki način i vidi. Odlično. Što sve vi točno radite? Ok, ja sam spomenuo ovaj dio Majsa, ali kako to izgleda prije nego što napravim stvarni uvod oko Majsa, kako to izgleda? Što vi pokrivate trenutno? Znači, ne radimo svadbe, osim vaše. Dakle, bavimo se isključivo poslovnim segmentom putovanja. Radilo se ili o team buildingsima, incentivima, konferencijama ili nekim eventima za poslovne klijente. Dakle, neko božićno okupljanje ili povodom rođendana firme ili nešto slično. Uglavnom, to je taj MICE segment, a mi smo DMC agencija, to znači da smo Destination Management Company, da smo agencija koja je fokusirana na destinaciju. Tako da smo mi zapravo, nama je u fokusu Hrvatska. Znači, još Svašta jedan ćeš akronim naučiti koji danas. zapisujem si još jedan akronim, nauči šta je DMC, dobro, DMC. Destination Management. Ok, kužim. Najmanje radimo konferencije, ja ih nazivam neke konferencije / eventi, jer to je uvijek onako nešto jednodnevno i malo opuštenije od nekih klasičnih većih konferencija. Ne kažem da se to neće promijeniti, ali za sada je to tako. Dobro, to je prednost. Vas dvije ste u stvari solo i imate sad niz podizvođača, što znači da ste i fleksibilnije oko toga, ok, sad nam se radi ovo, sad nam se radi nešto drugo. Ako vam dosadi jedan dio evenata, uvijek možete krenuti raditi nešto novo.
A realno nema tu neke velike razlike. Znači, bitna je organizacija, bitno je imati to u sebi i znat prepoznat neke sitnice i to je ono što te čini dobrim organizatorom po meni. Biti uvijek korak ispred nekog problema. Pitali su nedavno za Luku Modrića, kao zašto je on toliko drugačiji. Zato što vidi problem prije nego što se on dogodi i on već to uspije riješiti. Ja stvarno mislim da to radimo i mi. Da probamo raščistiti situaciju. Ako vidimo da bi se možda mogla dogoditi, mi ju na terenu riješimo. Složio bi se s tim definitivno i iz iskustva rada s vama, ali iz iskustva iz evenata, mislim da je tu najveća prednost je upravo da se referiram na Luku Modrića, broj utakmica u nogama, odnosno to iskustvo koje ti onda omogućuje da predvidiš situaciju jer znaš što sve može poći po krivu, razmišljaš o svemu ostalom i onda jednostavno kad to već imaš, onda sama egzekucija je da li je to korporativni event, team building ili nekakva veća konferencija, više manje sve je to slično jer radiš sa ljudima, S pa ljudima. onda već Tako je. predviđaš. Ok, spomenuo sam da ste vas dvije solo. Kako funkcionirate? Kako se uspijevate uskladiti? Znam da sad, ok, imate team buildinge, jedan, drugi, treći, oba dvije ste na terenima, stalno ste negdje. Kako uspijete uskladiti sve procese? Pa ne, sve je zbilja nekako prirodno dolazi s nas dvije i svi se dan danas čude. Vi se zbilja nikad niste posvađale. Stvarno ne, znači funkcioniramo jako, jako skladno. Jako je bitno što jedna i druga imamo obitelji koje nas podržavaju u tome. Znači imamo zajedno 4 djece, 2 muža i mislim da je to definitivno isto ključ uspjeha. A što se tiče posla, nekako se uspijemo dogovoriti koja će preuzeti koji upit kad dođe, a imamo i neke svoje stalne klijente, pa onda je jednostavnije da ona odrađuje klijente s kojima je i prije surađivala, ja svoje, jer jednostavno je najbitnije u našem poslu je upoznat ljude, upoznat klijenta, a klijentu je isto lakše raditi kad te zna. Tako da, eto, dogovaramo se iz dana u dan, stalno smo na telefonu jer svaka radi od doma, tako da nemamo ured, ali baš jako skladno. I baš sam danas dobila jedan mail od klijenta koji je rekao da mu se sviđa naša, kako da to uopće nazovem, kao nekako neprimjetno uđemo u ekipu, neprimjetno uđemo među tim i pustimo ljude da nas zavole na taj neki način i mislim da je to jako bitno što ne uključujemo onaj svoj ego. Znači nije bitno naše ime agencije, nije bitno ništa, nego bitno je da se ti ljudi opuste, da se zabave jer vraćamo se na ono da mi radimo zabavan posao. Mi moramo ljudima pružiti iskustvo, zabavu i oni s nama moraju biti opušteni. I onda je nekako najbitniji taj naš pristup prema njima, jer od tu sve kreće. Wow, koji dobar feedback. Da, nije jako je znaš, lijepo dobiti tako. Nije da utjerujemo dugove, pa onda radimo takav neki posao, nego zbilja naš posao je zabava. I onda ako smo mi namrgođene, ako mi nismo te koje pokreću cijelu atmosferu, onda nema smisla. Da, to ljudi često zaborave. Taj dio kod rada s ljudima, koliko je bitno tvoj stav, tvoja energija koju preneseš, tvoja otvorenost. I ono što sam spomenula, taj ego, u zadnje vrijeme se to tako često provlači, jer ko da smo svi zaboravili da samo trebamo biti ljubazni jedni prema drugima i sva vrata se otvaraju. Od prometa do posla. Znači samo budimo ljubazni i sve će se poslužiti. Ostaviš ego ispred vrata. To je Točno. jako dobra poanta. Pričao sam ranije o Majsu. Ok, da napokon sastavim što je to. Ok, Majs industrija, to je ovaj dio, ajmo to nazvat meetings, odnosno sastanci, nekakvi incentivi, poticaji, tu ćemo malo više pričat, konferencije i exhibitions, odnosno kod nas su to izložbe ili izložbeni sajmovi. Nemam kod nas je to malo čudno. Ako kažem sajam, izložba. Negdje je exhibitions, negdje čak events, tako da jedno i drugo je. Tako da i ti events spadaju pod to. Ali exhibitions to su više sajmovi.
mogu nešto ispričati više o tome pa će ti biti jasnije zapravo Da, o da, čemu se da. radi. Da, ja sam to nekako uvijek, taj exhibition i meni je uvijek u glavi nekakav expo, pa onda je više kao exposition. Pa realno i je, ali ti ideš tamo kao imaš egzibitore i hosted buyere, znači ovi koji kupuju i ovi koji prodaju na neki način i svi se skupe na jednom mjestu iz iste industrije. Tako sam ja prošli tjedan recimo bila u Frankfurtu 4 dana na tom jednom od najvećih recimo sajmova gdje su ljudi doslovno iz cijelog svijeta. I to je nešto što je po meni, bio mi je prvi put na tako velikom sajmu, zbilja posebna energija, upoznavanje tih ljudi, zbilja mi se nije dalo ići prije nego što sam otišla. Znači, naporno je, ostavljaš doma djecu na 4 dana, ali kad sam došla tamo, znači kad te ta energija krene punit, predivno, stvarno predivno. I nema, mi smo si konkurencija, ma nismo. Ima posla dovoljno za sve. Odlično. Dala si mi savršen uvod u ovo sljedeće pitanje, da ti ne moram stavljati pod pitanja direktno. Može. Ta konferencija, dakle, i pričali smo nešto ranije, to je dio ovog EU fondova koje ste uspjeli povući baš za izložbe. Ovo nije. Sajmove. Ovo nije konkretno, ovo je bilo sad nakon toga, ali da, prošlo ljeto zapravo je bio prvi sajam na koji smo otišli od novaca koji smo dobili od EU. Javio mi se bio jedan poznanik i rekao da je otvorio svoju konzultantsku firmu. Ako znam nekog da treba, on je tu. Javite se kasnije, sve preporuke za njega, mogu vam dati kontakte. I ja kažem super, može, ja kažem super, a je li ima što za nas? I on kaže pa stvarno ima. I mi smo se javili, on je napisao cijeli taj natječaj i dobili smo zapravo, dosta ljudi zapravo nije dobilo, samo da kažem, tako da čast je. I dobile smo za 4 sajma 75% sufinanciranja, što je zbilja lijep iznos jer sajmovi ti su dosta skupi. S tim da smo mogli i dosta promo materijala napraviti, tako da molim lijepo i evo, opremila sam se odmah. Ono što se ja recimo ljutila jer smo morali staviti naš logo i EU logo. I ja kažem njemu, a kako će to izgledati? Jer znaš nas, mi stvarno pazimo da to sve vizualno izgleda lijepo. I on kaže, a morate. I kasnije pričam s ljudima i svi mi kažu, pa budi ponosna, to je super. Tako da sad s ponosom jedna i druga ističemo i nosimo da smo dobile nešto, tako mala firma kao što smo mi, nama to znači stvarno puno. Ok, i sad ti fondovi ti sponzoriraju što sve? To je bio put za samu konferenciju, promo materijali, nekakvi štandovi ili... Da, zapravo ti štandovi, odnosno kotizacije, sudjelovanje na tome, to ti iznosi najveći dio troška, to je stvarno najskuplje. To su ti iznosi od, 2,5 do 4.000 eura. Samo sudjelovanje na jednom koje traje od dan do 2, otprilike. Pokrivaju dio troška puta i smještaj. I dnevnice. I ti promo materijali, to smo onako dosta velik iznos mogli potrošiti na to, tako da super. Sve preporuke, nemate što za izgubiti. I to je bila, zahvaljujući tome u stvari ste otišli na prvu nekakvu sajam, niste prije toga išli? Zapravo, bile smo na jednoj prije, ali vjerojatno bi stali na to jednoj, jer kao što sam rekla, skupo je. Ali ovo nam je definitivno bio vjetar u leđa. Vjetar u leđa i dao nam je motivaciju za ići dalje, jer ti u ovom biznisu, znači ako želiš ostati u hrvatskom tržištu, ne moraš ići na to. Ali ako želiš se otvoriti i raditi sa stranim agencijama, stranim klijentima, moraš biti viđen. Moraš upoznavati ljude, jednostavno oni tebe moraju zavoljeti. Sad na tom zadnjem sajmu mi je jedan poznanik rekao, ako želiš raditi, konkretno je bilo južnoafričko tržište u pitanju, njih nije briga koje tržište ti prodaješ. Znači oni moraju zavoljeti tebe kao osobu. I to je to. Znači oni zavole tebe, oni žele raditi s tobom. Jer kroz to kakav si ti, oni zapravo će upoznat kako ti radiš. Tako da je jako, jako bitno samo minglanje, networking i bit među ljudima.
A mislim da mi Znači, Hrvati to znači imamo u sebi. Europa nije granice, vi otvarate i afričko tržište. Pa zapravo da, zapravo ušli smo u neki alliance isto u skandinavskom tržištu, u jednom allianceu smo gdje su agencije iz različitih država iz cijelog svijeta, a sad se otvaraju neke nove destinacije, tako da eto, nadam se da ćemo nekog od njih uspjeti uskoro dovesti u Hrvatsku. Svaka čast. Sviđa mi se ta proaktivnost. Kao, samo ste dvije, ali toliko ste se razbacale sa svih strana da izgleda kao da je to ono agencija koja ima 20-30 salesmena, rade paralelno, ti si u stvari kao direktor i piješ kavicu. Pa da. Realno jako Svi puno kad toga vide, je... kažu joj, blago vama, samo putujete, idete u lijepim hotelima. Mi obožavamo svoj posao. Znači jedna i druga, ja mislim da ništa ne bi bilo ovog da mi i dalje nismo toliko strastvene oko toga što radimo i da i dalje nemamo stalno neke nove ideje koje nas pokreću. Stvarno ne bi bilo ništa od toga. Definitivno moraš voljeti ovaj naš posao jer nije jednostavan. Kao što si rekao, radimo s ljudima. A to je na kraju dana najteže, ali na kraju dana smo jako zahvalne. A mislim da je sve lakše kad radiš upravo ono što voliš. Bez obzira na ostale incentive, novac i sve ostalo, ako ne voliš to što radiš, svi to vide. Tako i je. onda je to puno, puno teže. Tako je, definitivno. Prešli smo sad odmah na ove exhibitions dio, međutim vama je core u stvari bio team buildingzi, odnosno sad ovo nešto novo što si mi rekla da se to zovu incentive putovanja. Ajde malo, Team molim building, te, daj mi više može. razliku između tog Može. dvoje. Pa zapravo s team buildingzima smo krenule. Tako je sve krenulo i ono što možda ne bi tebi trebala kao marketingašu reći, a to je da smo uložile 0. Znači u promociju nas kao agenciju koja radi team buildinge nismo radili stvarno ništa, jer samo su dolazili k nama jer su dobili preporuku s jedne strane, s druge strane i tako smo krenuli širiti neki naš krug. Imamo stvarno dosta klijenata koji su s nama od samog početka. Tako da taj dio je išao sam po sebi. Onda je došla korona koja nas je malo usporila, taman prije nje smo krenuli malo na neko skandinavsko tržište istraživati što se može. Nakon korone je ona godina koja je bila bombastična, svi su imali budžete koje su htjeli potrošiti. Tako da tada smo još radili dosta za naše klijente, a nakon toga smo shvatili da bi bilo lijepo malo produžiti proširiti to što radimo zapravo, produžiti broj noćenja, jer kod team buildinga prosjek je 1 noćenje, rijetko ko ide od naših klijenata na 2-3. A kod incentive putovanja to je druga priča. Incentivi su to što koristimo za strane klijente, recimo. Oni, evo na primjer, nama se javi agencija iz Skandinavije koja je dobila upit od skandinavskog klijenta i oni žele incentive putovanje. Mi smo ta agencija DMC, znači destination, mi smo ovdje, mi imamo lokalno znanje i mi im pomažemo odraditi taj cijeli projekt za njihovog klijenta. I to su uglavnom ti incentivi jer to se zove motivirajuće putovanje, poticajno, gdje oni, osim što žele povezati timove, žele im dati neku motivaciju da dalje rade i nisu to uvijek svi ljudi iz firme. Ponekad je to samo za određene 10% najboljih i slično. Znači, oni dobiju to posebno putovanje. I tu se jako, jako, jako fokusira na experience-u. Sve To sam se te radi htio pitati. Koja je sad razlika kad organiziraš, ne znam, team building sadržajno od ovoga? Dakle, je li to slično i dalje je to cuganje, jedrenje, roštilj, spavanje? Pa mi se zbilja trudimo da naši team buildingzi ne budu isključivo cuganje i ajmo samo to odraditi na taj način, nego da to ipak bude neki experience. Svi se oduševe kad dođu, recimo imamo jedan super program u Humu koji radimo sa lokalnom zajednicom tamo, gdje pola ljudi nikad nije bilo ili koji su bili samo prođu,
a ovdje dožive nešto, upoznaju ljude iz Istre, probaju hranu. Malo je drugačije od onog klasičnog i stvarno se trudimo da i team buildingsi budu takvi, malo drugačiji, ali incentivi su puno drugačiji. Tu nema, sve mora biti ono high. I od lokacija nisu nužno to samo restorani, nego moraju biti neke posebne lokacije za obroke, super hoteli, drugačije malo aktivnosti. Ali u suštini sve je to vrlo slično. Ja sebi organizirati za svoj tim jedan incentive trip. Dogovoreno. Riješit ćemo nešto. Neki onako high incentive. Ok, kužim. Mislim, dobro, manje, za razliku od team buildinga, onda su vjerojatno i manji broj ljudi koji ide, pa je onda i budžet veći, odnosno budžet po osobi bude veći, pa je to nekako i lakše za organizirati, teško je odraditi. Sa današnjim budžetima vjerujem da je teško odraditi super premium event za jako puno ljudi. Jer... Jako teško. U zadnje vrijeme smo dobile nekoliko upita. Jednodnevni team building 100 eura po osobi, dvodnevni 200. Ne ide. Jednostavno, nije do nas, ali jednostavno ne ide. Dobro, možda u Slavoniji ima neka šuma koju se da iznajmiti. Ako ćemo ići kampirat, možda. To. Možda može. Svako razvuče onaj svoj keču u jednu i dobro. I to je to, da. Za spavanje. Ok. Glavni razlog zašto sam ja tebe u stvari zvao, razlog smo ovaj uvod, jer meni je ovo full zanimljiva priča i full zanimljiva tema, ali glavni razlog je upravo ovaj dio koji je proizašao iz vaših putovanja, pogotovo ovog Frankfurta i ranijih nekakvih expo, da ih tako nazovem, a to je da ste vi uspjele tamo doslovno inovirati i napraviti nešto skroz novo u vidu razglednica. Kako ste nešto staro vratili nazad na nešto novo danas kad više, ne znam je li ko prodaje ili kupuje, jel postoji uopće industrija razglednica? Pa ja osobno gdje god idem na bilo koje putovanje šaljem doma razglednice. Imam to nekako i dalje u sebi. Neki dan sam dobila čestitku za Božić od prijatelja iz Pariza, neki dan. Znači sad je 26.5. Neki dan je stigla Hrvatska pošta, francuska pošta. Tako da nikad ne znaš kad će ona doći, ali i dalje to ima tu neku nostalgiju koja je trenutno, koliko smo shvatili, dosta in ponovo. Svi se vraćamo na te neke korijene. Da, bila sam s Teom baš s tvojom na kavi i sad ja njoj pričam šta ima novo i da taman cijelo jutro sam pisala razglednice. I ona kao, ajme, predobro, kakve razglednice. Ali ja i dalje to pričam ko da to nije ništa sad preinovativno, jer si mislim da nije, kao to svi znaju, to svi mogu napraviti. I onda zapravo mi je ona osvijestila, ali ovo je predobro, super ideja, jer svi zaboravljamo to. Zašto sam to krenula, odnosno smo krenule slat nakon tih sajmova. Mi smo njima pričali tamo u Hrvatskoj, pokazivali slike, govorili kako mi radimo malo drugačije, da se trudimo da to sve bude u detaljima, da bude posebno. I onda pošaljemo im taj mail, oni ne odgovore na njega, mail kad smo se vratile doma kao neki follow up, ajmo napraviti call, nema baš pretjeranih odgovora. I onda smo došli na ideju pa ajmo napraviti nešto što će privući njihovu pažnju, što će im dati do znanja da ovo što smo im pričale je stvarno istina. Znači da se trudimo biti drugačije. I počeli smo slati razglednice, znači ručno pisane sa tekstom kako Hrvatska i dalje može nas vratiti u tu neku nostalgiju i ta vremena. I počeli smo dobivati odgovore. Znači, stvarno su se počeli javljati kao, ajme, hvala, ovo je genijalno. I imamo upit za Hrvatsku. Odlično. Znači, trebalo je njima taj incentiv koji će ih potaknuti da se oni nama jave. Jer, evo, ja sam sad bila na tom jednom sajmu, ja imam more mailova. Svi bi call, svi bi nešto. Vidjet ću kom ću odgovoriti, kom neću. Ko je meni bitan, hoću, ali možda mi treba isto neki takav mali poticaj gdje će mi oni dati do znanja da su zapravo i oni bitni. Mislim, kad se prezentiraš na vani, kažeš da radiš nešto drugačije i da si drugačiji od ostalih i onda actually napraviš nešto što je potpuno drugačije od ostalih, onda to znači kao ok, možda su stvarno
u skladu s tim što su rekli, stvarno su se potrudili, napravili su nešto dodatno, napravili su taj jedan korak, tako da to je onako respekt, ali sve razglednice si pisala rukom, ili? Pa da. Evo, rekao si mi da pripremim razglednicu, naravno zaboravila sam, Nema ali veze. možeš kasnije Dodat ćemo slike. ubaci slike. Da, napravili smo 5 vizuala Hrvatske, jedan je bio Brijuni, jedan Hum, Cres, Šibenik i Velebit. Nismo ubacile Dubrovnik, jer s kim god pričamo Jer ako svi volimo znaju mi za njega. Dubrovnik. Ne, volimo mi jako Dubrovnik i ljude iz Dubrovnika, imamo super partnere tamo. Ali Dubrovnik se prodaje sam po sebi. Znači nama svim upiti koji su došli u zadnje vrijeme, od recimo konkretno južnoafričkog tržišta, sve je bilo za Dubrovnik. Jer o Dubrovniku svi sve znaju. O Šibeniku se ne zna, o Zadru se ne zna. Mi sad pokušavamo na neki način biti nekako prodavat destinacije koje nisu toliko poznate, a koje su fantastične. Dobro, nemoj prodavati previše Cres, tamo ljetujem, ne želim previše guše. To drži down low, kao, to ne moramo pretirati. Ali da, Hrvatska ima stvarno lijepih mjesta za koje još vani trebaju saznat, koji su idealni upravo za tako nekakve angažmane poput incentive putovanja, jer dosta razvija se taj dio turizma i mislim da je super prilika. Super Ruka je, ti nije samo otpala? što nije i dalje su tu. Evo sad se spremam pisat nove za ove što sam bila prošli tjedan, tako da to je sad ovaj tjedan na to-do listi. Odlično. Jedini problem, ovo što sam htjela sad reći, su letovi i dalje. I javlja se pitanje, svi imaju u glavi nekako Hrvatska jeftina destinacija, sad se moramo pozicionirati kao neko ko više nije jeftin, ali kvalitetan. Ali to je naš posao, ali je isto tako posao HTZ-a, a mislim da rade super posao, tako da bit će to ok. Jeste imali kakav uopće, kako to funkcionira? Jeste imali ikakav kontakt sa HTZ-om? Da li vas lokalna turistička zajednica na razini regije, države, da li imate ikakve kontakte, poticaje, suradnju? Pa često se čujemo, zapravo više konkretno sa turističkom zajednicom Grada Zagreba, jer nas i oni pozivaju na neke sajmove koje oni financiraju, tako da stvarno svaka čast, trebali smo ići u Dubai početkom 5. mjeseca tako s njima i zapravo biti dio HTZ-ovog štanda. Ali zbog cijele situacije to je trenutno odgođeno na jesen, a sad ćemo vidjeti hoće li biti nešto od toga. Sad su nas ponovo zvali u Francusku. Možda bolje jesen nego baš 5. mjesec u Dubaju, nije baš... Prvo su prebacili na 8. mjesec i onda su sad samo javili da je ipak 9. I ja vjerujem da će prebaciti na 10. i 11. To je tamo. Ćemo pratit ćemo cijelu situaciju i vidjeti hoćemo li ići ili ne. Pariz bi trebale ići, tako da evo, stalno nešto. Ok, za Hrvatsku možda mi se čini da je jako dobra prilika, mislim, koliko god je to tragično za reći, ali dobra je prilika sve što se događa na Bliskom istoku, u stvari mi postajemo onda jedna od boljih destinacija za odabir, jer imamo sigurnije veze, letovi ne prelaze preko Bliskog istoka i slično. I ovo što si rekao, sigurnije, znači ono što je najbitnije da je Hrvatska i dalje sigurna. I to je ono što moramo svima naglašavati, jer mi nismo ni svjesni koliko je to bitno. Ja sam sad bila to u Frankfurtu, ne osjećam se baš nešto pretjerano sigurno. Tako da i stvarno moramo biti sretni i ponosni što smo sigurni i ponosni na to što imamo. I recimo biti ponosni na svoju vodu, ne naplaćivati u restoranima i takve neke stvari, ali dobro, to stigne se i to promijeniti. Imamo prostora za rad. Svakako, planirate nastaviti taj dio sa konferencijama, vama se to sad pokazalo uspješno? Pa ja mislim da sad ne smijemo stati. Jer to ti je ako si viđen, tu si. Ako nisi, nisi. Tako da mislim da samo trebamo se i dalje pojavljivati, biti u tim krugovima ljudi i onda će se to nekako poklopiti i nekako vraćati poslovi. Ok, pričat ćemo kad budu i neki konkretni za sada, ovo su za sad sve
interesi za suradnje i slično. Dobro, Zanima imamo me... mi i dalje, radimo mi incentive trenutno. Nije Mhm, da toga nema, ali to su neki upiti koji dolaze od od nečeg što prije. smo radili ranije, tako je. A sad ovi sajmovi konkretno na kojim smo bili, to može biti, ne znam, za 2 godine se tek može isplatiti. Da. Zanima me ono nekakav, ajmo ga nazvat ROI na kraju dana, koliko će to biti isplativo, jer to je grana o kojoj stvarno ono, ne znam puno, jer to je više sales na kraju dana bude nego marketing, jer i Ovo dalje ti je ti sve. komuniciraš sa svima tamo. Kad radiš, znači kad si mala agencija, ti radiš apsolutno sve. Ja nisam mislila da ću ikad raditi ni social media dio, ni da ću raditi dizajn, ni da ću raditi marketing. Na kraju radimo apsolutno sve, jer smo shvatile, možda nije ispravno, ali shvatile smo da mi najbolje znamo što se nama sviđa. I onda ako mi to dobro nosimo, onda ćemo mi to znati prenijeti svojim klijentima. Imamo tog jednog klijenta u Švedskoj, njihov slogan je Be your own brand. I ja mislim da je to toliko ispravno. Jer ako ti ne znaš biti to što ti prodaješ, onda nema smisla. Znači, doslovno moraš biti to što nosiš. Ok, moraš biti iskren, Moraš definitivno. Mislim da smo Teja i ja baš pričali o tome u nekom trenutku što se tiče brenda, pa je upravo to bilo, tvoj brend ne smije biti veći od tebe, odnosno ne smije biti bolji od tebe, jer ako je brand bolji od onog što ti stvarno deliveraš, na kraju dana ljudi se razočaraju. Kad tad dođu u kontakt s tobom Tako umjesto je. sa tvojim brandom, i u tom trenutku onda nastaje puno gore nego da je slučajno brand lošiji od onog što jesi, gdje onda se ljudi oduševe jer kao ok, nisam očekivao da će biti tako dobro. Tako da sviđa mi se nošenje brenda. Doslovno u tvom slučaju. Doslovno. Ok, imam pitanje koje uvijek volim postaviti ljudima za kraj razgovora, a to je da upoznaš sebe ili mladu verziju Marije, ne mora biti Marija koja je opet na početku, nego neka druga nova Marija, nova Marina, koja tek sad planira ući nekako u ovu industriju cijelu sa eventima, bilo koji dio od ovih majs dijela. Što bi u stvari možda preporučila njoj, ovako nešto konkretno što može naučiti za sutra? Ovo je super pitanje, zato što, i što je najbolje, kad smo pričali ranije, imala sam već odgovor spreman na to tvoje pitanje, zato što smo već nekoliko godina u jednom projektu sa studentima HSA udruga. Oni rade EMC, jedan projekt gdje rade case study, ali u event industriji. I na kraju, svaki put na kraju prezentacije mi je na slajdu ovo što ću sad reći. To je da svi koji žele definitivno neka probaju prvo odraditi neku praksu. Znači neka probaju vidjeti jesu li oni za to. Jer ovaj posao stvarno nije za sve. Znači ako ćeš ti proći pored na nekom eventu i vidiš da je stol pun smeća i ostavit ćeš ga tamo, ovaj posao nije za tebe. Ako ćeš vidjeti da je papir na podu i ne podići ga, ovaj posao nije za tebe. Ali ako ti vidiš te neke detalje, te neke sitnice, probaj, odradi praksu i to je to. Znači to je prvi moj definitivno savjet, jer ako ne voliš taj posao, pregorjet ćeš preko noći. Drugo, ako ti se taj dio svidi, definitivno probaj otvoriti nešto svoje. Ja obožavam to što smo nas dvije same i što nemamo šefa, što smo si same šefovi. Mislim da je to nešto što danas vrijedi više od bilo kakvih novaca. Činjenica da se ne moraš nikom opravdavati, da radiš onako kako ti želiš i otvori agenciju, jer što je najgore što će ti se dogoditi. S tim smo se mi vodile. Znači to je bilo glavno kad smo otvarale agenciju, ok, probat ćemo, nećemo uspjeti, zaposlit ćemo se u neku agenciju i to je to, idemo dalje. A treće, najdraža pjesma moje djece od Psihomodo Popa, Opusti se i uživaj u letu. Jer ako nećeš uživati u letu, onda džabe ti život prođe ovako. Ako nećeš uživati svaki dan u onom što radiš, onda nema smisla.
Ok, ovo je Eto, možda najbolje 3 lekcije koje sam za sad još čuo i fakat rezoniraju sa mnom, pa možda zbog toga su mi najbolje, ali jako mi se sviđaju sve 3 lekcije. Mislim da smo ovaj prvi korak, mislim da dosta ljudi ispustilo i da današnje generacije sve manje imaju strpljenja za taj prvi korak, ajmo ga nazvati vraćanje duga društvu, gdje moraš u nekom trenutku ipak odraditi malo prakse prije nego što se upustiš u nešto, samo da barem shvatiš kako to sigurno. izgleda. Znači, ja sam završila ekonomiju smjer turizam. Nama nije bila potrebna, kao nismo imali obaveznu praksu. I meni je to bilo suludo. Kako ću ja znati što ja želim raditi? Ja sam znala da želim raditi nešto u turizmu, ali nešto s organizacijom. Ali ja ne znam kako funkcionira. Ja nisam znala da ovakve agencije postoje. Jer svi mi znamo klasične turističke agencije. I igrom slučaja sam uspjela dobiti praksu u jednom hotelu. Neplaćenu praksu. Oni su me ostavili tamo, ostala sam raditi, od tamo sam krenula dalje, došla do ove agencije. Znači, ako se ti nećeš kretat, ako nećeš biti samo inicijativan, znači moraš se gurat i onda se stvari poslože. Pazi, Na tom neplaćenu projektu- praksu. Da, neplaćenu praksu. Ok, To je danas... to je bilo stvarno, danas je ljudi. to... Ja ne znam danas jako malo bi studenata znam ko bi prihvatio tako neku stvar. Da, ja sam ju tražila i uspjela ju dobiti preko veze. Znači, uopće bilo kakvu praksu. Znači, o tome pričamo. Ovaj projekt što sam spomenula sa studentima, recimo neke cure, jedna nam je prošli tjedan odvodila samostalan team building po prvi put. Jedne cure su nam pomagale pri registraciji na jednom eventu, tako da eto, pokušavamo uključiti i mlade i koje pokazuju tu neku želju da nauče. To je super. Pogotovo što ne smatrate ih konkurencijom. Meni je taj dio Nikako. jako dobar što ti ne vidiš konkurenciju. To su ljudi koji samo mogu napraviti još bolje da podignu razinu usluge, ajmo to tako nazvati. Jer ono što sam rekla, posla ima za sve, samo ga treba zgrabiti. Jer novci su tu negdje. Ima toga, upita ima, samo treba ga uloviti, ali kažem, postoje klijenti za svakog i tako postoje agencije za svakog, znači samo se trebamo naći s onima koji nam odgovaraju, ko nam paše. Wow. Mislim da ću iz ovog razgovora imati jako puno ovih isječaka. Može. Ok, hvala ti puno. Mislim da sam Hvala uspio tebi. pogoditi u vremenu. Hvala ti na dolasku i na tome što smo posebni što ovdje gostuješ. Nadam se da ćeš imati priliku još negdje gostovati, odnosno dati priliku Hvala. nekim drugim kanalima da Vidjet dođeš ćemo. pričat kod njih. Ali da, u svakom slučaju hvala na dolasku. Hvala tebi na pozivu i nije bilo toliko stresno koliko sam mislila da hoće, jer ono što sam zaboravila reći, mi volimo biti backstage, a ne ispred svega, tako da i to je, mislim, jedan od uspjeha. Ne gurat se previše naprijed, nego odraditi svoj posao iza. Da, većina, to je ovaj dio i što si pričala oko ega. Većina ljudi se tako je. gura naprijed, a neko mora odraditi ovaj pozadinski Tako je. posao. Onda je užitak kad ljudi actually vole raditi to što rade i vole biti u pozadini, vole osigurati da to sve teče bez da imaju potrebu Tako je. biti nasred pozornice. Ok, Hvala još hvala i jednom. svima ostalima koji su gledali i došli do ovdje. Ako niste se do sada još pretplatite se na YouTube kanalu, na svim podcast platformama nas možete nas naći na portalu Mali Veliki EU, HR, oba dvije domene funkcioniraju. To je to. Vidimo se u sljedećem podcastu. Vidimo se.